Aplausos, que son o futuro. Mira os pais como lle cae a baba. Mira, mira. Mira. Os nenes pero os pais non están falto a poder chaquetas, non? Están aí, cas chaquetas aí. Bueno, ya estamos otra vez, vamos a ver. Esto está en marcha, esto no hay que lo pare. Ahora van a pasar os individuales, pero antes de nada, as comparsas que van a actuar, voy a explicar a mecánica. Ides a entrar por aquí, paisades por o mismo sitio, e salides polo pasillo este para atrás, para iso está o pasillo, vale? Canto antes nos movamos, mellor vai a cousa. É a poder ser aquí solamente xente que estea nas comparsas, nada máis, nada de público, nada máis que xente das comparsas, vale? Dito isto, pois comenzamos cos individuales, xa poden empezar a subir. Por aquí, suben por aquí e baixan por ali. Pasan o xurado Valoros e baixan polo outro lado, vale?